ayikho into ehlupha uNkulunkulu njengabantu abahamba naye kodwa behambe sakhamba bodwa. Abantu abaningi bazalwane uNkulunkulu uhamba nabo kodwa indlela abahamba ngayo bahamba sakhamba bodwa. Ukuhamba sakhamba wedwa uhamba naye kuyamhlukumeza uNkulunkulu. Niyazweni bazalwane? Amen. Ukuhamba nje sakhamba wedwa kodwa uhamba naye kuyamhlukumeza uNkulunkulu. And kumenza ukuthi ethe hamba nawe kodwa kube ngathi akahambi nawe ngoba uthe uhamba naye wahamba sakhamba wedwa. Uyingozi bazalwane umuntu othe hamba naye kodwa ehambe sakhamba yedwa. Bazalwane niyazokala. Amen. Niyazokala into ngisho. Amen. Umuntu bazalwane othi ehamba naye kodwa ehamba sakhamba yedwa uzwa nangendlela athandaza ngayo. Ukuthi lo muntu lothandazayo yebo yena uhamba naye kodwa uthandaza sakhamba yedwa. Niyazwana bazalwane? Amen. Umuntu nje othi hamba naye kodwa ehambe sakhamba yedwa uzwa ngisho ethandaza ukuthi nangendlela athandaza ngayo akanayo isho yokuthi uhamba naye. Uyabona ukuthi kuthandaza umuntu sakuphaphatha sacinga ongenayo isho yokuthi ngabe uhamba naye noma uhamba yedwa. Leyo nto leyo bazalwane yenza ukuthi noma uNkulunkulu efisa ukuhamba nomuntu kodwa abe samuntu ongahambi naye. Hayi ngoba engekho naye kodwa ingenxa yokuthi umuntu uhamba sakhamba yedwa. Hayibo. One of the things nje bazalwane ehlupha uNkulunkulu ifiye isign yokuthi uhamba sakhamba wedwa. Ifiye iyini isign yokuthi uhamba sakhamba wedwa. Umuntu nje onefiye owesabayo okwazi ukuthi lo muntu lo uhamba sakhamba yedwa. Ingakho beleza uNkulunkulu ungesabi uyakhumbuza akalalelani kodwa bazalwane uthi ungesabi nginawe akasho ukuthi ungesabi ngizoba nawe. Uthi ifiye yenza ukuthi kube sengathi uhamba wedwa ngibe ngihamba nawe kodwa sengiyakhumbuza ke ungesabi nginawe. Ngoba ifiye isani yokuthi uhamba sakhamba wedwa. Bazalwane uyingozi umuntu ohamba sakhamba yedwa ngitshele mina. Yabona umuntu ohamba sakhamba yedwa ufuna ukukhunjuzwa ngaso sonke isikhathi. Ufuna ukukhunjuzwa uze uthi nangendlela akhuluma ngayo. Hayi akanalo uphawu lokuhamba naye. Yabona uhamba sakhamba yedwa. Yabo indlela agqoka ngayo yabo ugqoka sagqoka yedwa sakhamba yedwa. Angiyazi njalo. Nangendlela alandela ngayo abafana yabo ukuthi yabo balandela umuntu ohamba yedwa yabo ngisho ehamba etani uhamba samuntu ofuna ukuphekezelwa. Angiyazi njalo bazalwane ukuthi angiyazi nayibona intombazane ehamba sakufuna ukuphekezelwa yabo hamba sakhamba yodwa. Angiyazi njalo yabona umfana ohamba sakufuna ukuphekezelwa sakufuna ukuphekezela yabona uhamba yedwa. Ngifuna ukuthi hamba sakhamba naye uhambe sakhamba wedwa. Bazalwane lento yokuhamba sakhamba naye yenza ukuthi ngisho uhlabelela uyamuzwa umuntu ohlabelele hamba naye nomuntu ohlabelela sakhamba yedwa. Umuntu ohlabelele hamba naye uhlabelela sakuthelela ngoNkulunkulu. Umuntu ohlabelela sakhamba naye uzwa nangebuza akahlabeleli nje ukunithathe uhlabelela sakuthelela alenta hamba naye ushumayela sakuthelela. Lento bazalwane
bakulahlekisela nguNkulunkulu. uNkulunkulu bazalwane imhluphile lento yabantu abafuna ukuhamba naye kodwa behambe sakhamba bodwa. Labo bantu labo bahambe basale endleleni. Athi ngintshela amadimoni nabathakathi bayamazi umuntu ohamba sakhamba yedwa nomuntu ohamba sakhamba naye. Bayakwazi nje ukubona ukuthi no, lo muntu ngeke simthinte akahambi yedwa.